Sai ka channel lo in thin tu te zawai chunga ka lo ma Lalrosanga la Thar tuna December ni khata an release tak tuna mi no ni chuangina en tu nei me le mi chi te jin ti tang nau pang pui kling klenga a hlan sak thiam le he la sak na lam vut vut nau pang ina pathian fak la lam pui thai la alo ti chuak he alo mo me ma hai lo en hawang u Lalrosanga la hi youth festival ni kwa atang ni som patni an nei ya an sak pui tur ni a thalai zong zong mi zo rampum atangin rong kal turin soma yar la molan de dona chumi chuti rol chuanin ni som pakwa ni som pakwa lung leila man nei vele don boka chumi tan chun he lai hi lo thiam lok te lo zir lok te lo en lok te hi tang khai le don ani Lalrosang pathian in joy moya he lamang hian in sang ta khen tir dona he lamang hian a word po don nge ka ring pokani chu ka sei sualing ka ring lo ni chu wangin gospel la wa teng mo tak chu dong le nge ka ring pokani chu ti rol he la hi event tu an tama tu ni thum chung ringot pen noi ni chuang in view tu ani 1 million ti vel chu a khen Thuai ka ring ani chu ti rol la music video mu no me ma tu po in a lai thiam vek kan tu nau pang pui kling klangin chu wang chuan Lalrosang ai pathian in joy moya pathian hi joy sang pokoni ama hian pathian da pui mo na hi pathian hi na le tam takin ron rul me ka mu te hian ron che me ka ni pathian hi chu wangin eng po ni se Lalrosanga chet kat nei mu na me em trin ti kha ka sei tu pokoni